Presiden ke Voice of the People Party VPP uba Arden Miller Basayomoj ulong bagi seng riulum gimdan setia ke jing temu ke basisha bantai ke sarkar ke benelam hi di seng riulum ndrek la shule ke drama politics tang manch penbet bat pentame yo pat ba ulong hadian bakaladon ke jing dawa ki pat ba bantai ke sarkar benelam dagi seng riulum kumta ki la shulum ke jingelang tang manch pendap berukom hagadur jong ke drama Uba Arden Mela Basayomaj ulang baga VPP kayang scam bet yakan ongrim bagan tre banetrilang bat ke NPP bat kan syong bet yakaliang persya. Nakaliang presiden ke UDP uba Ahmed Ba Lengdo ulang baga jinge penbet bentau sarkar banelam digiseng riulum kala pulam no akapot janmiet habaki brio ke badan hagan ke jingelang kem shimladon shu hagakan hun bat kim don shu ya ke number bentau ke sarkar. Ulong haba ke NPP kalapan ke jingkersan ke benta banyo ke sarkar ke baskem. Kumta ke seng kala syong perkat bat klaya i ap ya ki dikot ke ajas PDP banwan pai tang bakim shimlap idak satya. Halor ke jingkeno bagi UDP ke dai ke basyat ke jet benrio da ke jingdai ai jingkersan ke NPP. Uba met ba leng do ulong bakalong ke babakla ban keno bagi UDP ke lasyat kelai ke jet benrio. Ba na baga UDP kala penyang saupun rungut ki kertong kipat ba kala penjob tangkat wengut. Working President ke PDF uba bantai dor lengdo ulong ba ke PDF kadi keseng ke bakat do banai ajing kersan ke seng NPP benelam ke sarkar. Bat kani ke jinglet ajing kersan ke dairu hadian bagi saki ba ke jing temu bantai ke sarkar benelam ke seng riulum kampoi syenuru. Ulong bagi seng, kidang syania hak UDP bakan letkam ke jingbun pat bentawe ke sarkar, hakmat jonglat ke jela. Mereka ni kam syamla poisyono kamtam haba arwut ki MLA ka HSPDP ke lajano. Halor ke jingkeno baka PDF kadai ke belasyat kelai ke jat benreu uba bantai dor lengdo ulong bakim don ya ka number bat ki bawan kersan ki seng riulum ki bakan top ka kongres ba ke TMC ki bamde setia ki seng riulum bat ke jing temu bantau ke sarkar belam ke sarkar riulum kalau pulam namar ke seng UDP kelanang ya cekmat hendrai ke PDF kali ai kadu bat jing kersan klem dapan syu ya ke syukiru. Hanya kata pada nak yang Chief Minister nak NPP pada kilaya kontak bat don dok jikir pat ya kaba ini don kat barka sokar nak betaka stability jongka sokar ini syong perkat halo kata bat ini laya mi hiba ini kminti hiba la kumu gitu ki member ki bala mi no naka ini ki bam simla suban poi kumbala ai jikren da presiden juga tukoi ka political party ba sim ke jikre banwan pai tende hadu menin kam sim dan kono na sign ba ni yo ru ke jing kena ba na kaleng jongki ki kim na ban don dekat subat ke grup ke jong apa jeseng dulu mi kelas dengan ong kono Nah, kan tahu ko ini dong kalau kalau mentok kok tu dekat jibu. Nama pakam don ke jing temu ndo kesini tong bakan wanra ai ka sarkar seng dulu kadai tangga drama ka bakisu beni ma upai ba ban penthami upai ba lada ka don ke jing temu ka basisha jong gini kiseng nado ka UDP ka HSPD PDF kanam don show ka jing ban la ban wanra ai ka sarkar lailam ke seng dulu tendre ya ka tu ko sni ke jing khot le se kalong namar ba ka don ka jing sawa ka sur upai ba ka bakwa bani ka sarkar lailam ke seng dulu le se la shipende prokom hagadur juga drama ka bakat tu kan dikenta Ni kalau ni baru ni kena ba kan ni ka jingwan punya sok ni jingwan aja kersan kan ditangkap porkal drama bat kan don lupa kan ka jingwan penbat nadu ko sedang pidan ni balong lor tetap. Ngatrai dari kerennya kata tambala syukran si kalong ke babaklah palat ni dah kalian ke parti ni kun halak jong ke parti bagi pinti kena bala kumu bagi dia ben job bon gisit hakan ke kenti ke bamanta hoy nak ndu ligisit haka last election menta kan kenti ina pois tu khatwe ina dia ben yo khat ar dan dia namar bak soyong kam semu kamangi khmit lenti da soyong ru ngila ban yo ya gisit ladakan jenra don ke jingtrang banon ra ya ka sarkar seng dulu kani kedai kala ka kam Mun lagi ma ben ba ulung. tendre gani kedai tang ke jing persyang ban haktin phareng ke ban hotwing leni ban penthami ban penbi yu pai ba bangila persyang ndai kedai tang drama ni ki balik yang tu ni sulet bala khot ini da ka jing temu bangin ai ke jing persyang ndai ka pauhi namar ijatang hai
tang de ki kinta te kala dei bandon da ki sni la da dei bandon ke seriousness la ni ka jing persang ka bahok banwan ra te tang hapo ikinta benong bengim la shu kalong ke ki ba bat pi ka jing jiet joki ban lech ka sarkar ka ni bakala lupa ka jiet pende la da ki ong bom la di bani song haklen persya lamar ke demokrasi kadon arya kadon keleng sensya kadon keleng persya dan dari balik tang klip mak dia khadu kila balik ni semua masai kata ai ka peni ba ka ai ki bajah tu se ke tang drama lingkot mo kila bandon ki director di ban nabar ki aktor tu ke ide kino ki parte Kung jing pet jong hi ya na jing thmu ban thau la ka sarkar ban nilam di seng rulom mono sai bok pun kut ya ke jing thmu mono boleh ka political drama kumbi ang ba ardan Pi ngi ngidang syania ya ka UDP nama kami bun. Bakin stick bakin penkloy ya kata ka jing ban late ban claim ya ka number siapa governor house. Mereka kata ka kampoi sino. Institut na do katugas ngi hadian bakin ki arngut ki MLA jong ka HSPDP ki jakno tinggal institut bakin ka kam kalafir. Ti dai na ta daw wat apreng kita ki kay barok ng yong batom miling ini penbek ini keren. Tamang isu ong yo chaman jong ka Presiden jong ka UDP ba met ba ban keren ye gini ki parlok ki bawan bamut ban thaw ya ta sarkar pentip ye ki ngine le komno mangila IT ko hapo nomor itu ka meeting ru chair da ka UDP dei na ta daw ngi suthu pat bagani ka kam kanam poi sunu ti ban wan ban support ru play ngi wan mangilas ki wan syok UDP men step ngi wan ngi jan met ngi khaman su namangila suthu bagani ka kam kadai ka kam tang bangi kwa banyak kwa bor banyak kwa syuki dan nakaliang ke parti jong ingin kwa kumta umdai bangi buat bor lan bangi kwa minister ya kakam ke bangi la syajid supaya ba kelong bangin trai bat bangin syakri bangin keren sibun ki te kani ka pau ba ki ba ki kwa ingi kum ka parti bangin nyalam ya ka government nden dala dap bat yu i ba da ki rizam parti ki bangi don hakasi jantia ba ri bhoy pida total ye ki sit baro bangi yo tang ka khandai ti sit te ha to group ko bangi form ha ka artar lai tar step ru bangi kam do ru kalau bangi hapan hi ke ni hab ya don dekat hi ba ki national parties himla ban ya ka jisha ki wi ki parti ki wi ki constituency ki bangi mena ban job pai ba ki dai ban pej ban bishar ba kada kam ban ai ya ka jingjit ya ki candidate ki bangi ni labo te kuma so ong fi ke jingya kun jungi haga de class election kalong kam duna ya ka absolutely ka bangi absolutely constituency ki biang kun haga mat ki bangi don ka jing community bangi job akidi absolutely constituency kata kan sito Joshua kas ni tabot ndai kabot aka to sito ka kala bat ka poino ski political party ki babon ki sang balang ki ona baka PDF ru kadai ka we ni ki parti ki ba set kelai ka jat benrio da ka ba penya so alang mata baka NPP em ka jing shat kelangan itu ipi kata ka di babak kelan rei lada don number temut ketika kam kala ya baite apakah number kam dan pinle amno te hangta ka regional ka ba ngi omban ban sina ka sarkar menu ban kersan ya kata ke TMC ke kongres kita di regional party mo dari regional party Henry tang bakin kersan ya ka seng ka ba nyelam dai ka regional party dai na ta ka daw Henry kamdan ikum kata ban shat kelangan itu ipi sampai iki kam nang ni syakmat ke bang ingin ra ingin keren apa ka house kita gide ki badon kam na ka benta ka party ka jongi bangin wan ban kersan na ka benta ban yo syuki kata ka di bakala seng UDP bat ngila terwah tu bang ini trai lang halor kini ki kendon wala da pina ban priang ki kendon bang ban khang la ye ga NPP bakal muan ka por yang ai wat ye ka jing kersan ka mana ba lele tang kata ka bangla ban le palat kata ni ma ban le te ngam tip ki ting ka ek jing hat ka song ki bikin jubab pa ba hai pi ba UDP ka set la ga de lada ki sit ki bangi ai kat tu ni pinya le sau pun dur ki sit ba ki bon ki khasi jentia ba ri bhoi jan barokhat lain tang ko umroi is khasi jan barokhat ki sit ni pinya le lain no iwe ba atli ba
lightly gim simla ban penyang namang gim dan kandidat tenai ban ong beset kala kani kalau ka bakala pala kado kata Ada ban keren adu kasih bangi job. Ban kalian juga ke Voice of the People Party ingin nama bani trade kat pat keseng NPP mulai lam di sokar in bisan di bisan marsibon ay kikirum di kenam ki bangin nama ban.